Jingkiewdor ka Batesi TV. Lawan ra siya pi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Consumers Protection Cell jong ka Khasi Students Union Central Executive Council haka arpulai terik ubnaya yong arjar arpuway kalapa ada ka jingtho siya ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi Hills District ka kong Isa Wanda lalu ban ujor halor ka Jingkiewdor bean yiki Marbam mardi bat yiki tiar kitar degi nong kayi hapo ka nong ba Shillong tang hapo ki khendiat sngi hadin baga sarkar kala penbena ban pha khang khardep yiki dukan ki bamda kong san hadu kata hadin baka klam jingpang COVID khat khandai kalawan lenshop biang hakasin ka baar hagani ka jilla Meghalaya. Kani ka Kyrpad jong ka seng ye ka Deputy Commissioner kalong hadin balayo ye ka Jingkiewdor ni ki Peit ba nong siu nong tada bat hadin ru balami ki jingtho hakilat pathai khubor. Dan ka Jingkiewdor ni ka jamir. Kalor ka Jingkiewdor kansan di Marbam mardi. Nakaliang ka pati student timba ka Consumer Protection Cell mutas ni kalau kedua marfat bat DC dan Krisno keluarga ni kamat bat nakaliang ini di akbor orang bana luka nai trik ladan kita gaji penkiau di dor Marbam di bawah 1 point nabak wala kata orang kalian keseng nila kedu di by day ban pabu benyo di priceless ante po CEO du ante apa borok di dukan ni nang ba kerkom dir kom kiet jadi pagba niat calon sa nakaliang dito ila ong hiru ba incemkia ba ladadon ino no Jingkiewdor nila menon men file complaint ang board administration ngin Peit larakin nakaliang di incemkia nomor ba ki ong nakaliang administration kin pa ito lagi enforcement di labat ada rank di SI level kaya ngin Peit kini sini panangwan baladadon ki Jingkiewdor kaseng ni konom song bikti negan lek banjurap hi dal jong mati